המשנה רשאי לבצע. קיבלנו לחסון הביצוע. 2-3, שעה, כן. Pasukan Zionis Israel dikabarkan telah menghabisi pengepul senjata kelompok Hamas. Israel juga merilis video detik-detik penyerangan udara pada Sabtu 23 Desember. Sosok pejuang yang menjadi target IDF adalah Hassan al-Atrash. Pejabat senior Hamas itu disebut bertanggung jawab atas perdagangan, produksi dan pengadaan senjata Hamas ke jalur Gaza. Ia juga terlibat penyeludupan amunisi dan senjata di tepi barat. Atrash tewas dalam serangan udara IDF saat menargetkan kendaraannya di Rafah, Gaza Selatan. Sementara dalam video yang dirilis militer Israel, terlihat target yang diintai dari kamera drone. Kendaraan Atrash yang menuju ke jalan raya diincar hingga diledakkan. Dalam rekaman berdurasi 35 detik itu terlihat kendaraan Atrash hancur. Asap mengepul setelah serangan udara Israel di jalur Gaza Selatan. Meski demikian, klaim ini tidak bisa diverifikasi secara independen. מהמשנה איקון לביצוע. מוכנים לביצוע. המשנה רשאי לבצע. קיבלנו לחסון הביצוע. 2-3, שעה, כן. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.